Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bagi piang so bahai pi syakimat Khubor mentaka janmir. Kenya pashwa syakimat Khubor naga Jylla. Ka St. Edmunds College kala penlong ya World Social Work Day Interfaith Leader Dialogue ya ka bala penlong ha auditorium jong ka college. Hakari program balai shimbenta de kinailam jong kin huan jat nyam paper ki bedan hapok kan ke Jylla kala penpau ya ke jing ang nuot bandon ka syong suk syong san bat ke jing teli kum gejat bendriu ki syong masa hakani ke Jylla. Hakakat projek Lber arajar po hendriu karan ke jing plot ding ke bashir kai halai mer apa Shillong ke bedang hap hapo purusam jong kanong se block 8 kini laja hagapor prachiteng ai menmit kidukan kebedan hajan kini karkhana kila julor bon bikin top ya kedukan sha dukan ja jong ikong berida eltron ka karkhana jong iba bimal ngiang pat kedukan di kali bombo force kila patlut kiyet nagi benta basyakmat jongka karan gajing pensapriang ha ke social media ya kedor breu ke basyushan nak we ke bernikau ha ke bala tho bagata ka de ke dor jong we ubreu ubasa hashiap ba la petri smolai hadim la kenno ba la penyap yi we hebret kenthe na shiap ya ka bala yoring ha ke CCTV kamera kiri ke jingpen sapriang ya ka de Khubor lamler la pen kiwen ikinong kit kam shnong ba ki pat ba jong shnong lom shiap bat onda ha bagla tokit ba ki shamba kamdan satya kum kata ka jingja kum la pen sapriang ha ke social media Meghalaya Pradesh Congress Committee kala pentep bakan sa ujor siya kaying bishar Supreme Court persya iki saumut ki MLA ki bla petno nakaseng Congress banlit pinyaso siya ka National People's Party haus nam arhajar pusau kena menduk penduk no ya ke jinglong MLA jongki hapo ke anti defection law jong ke 10 schedule dan ke kernet masyipau jong ke ridi sencar keri India Ka Dainty Bad School haka ka khandai tuk Lber arajar pundriu klara ke eke jingat lenti ke ba apusan snam kenti jong ka school ban besa eki umpo le jing start shaki khenna haka jingra ke ya gan gasngi ka long ho so tham auditorium Shillong rasa Kylleng daga deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Rosata Mary Korba ka long kum ka kongsan bat kiwe ki blasha khat ngau bha Midrang ba ka Jylla Konrad ki sangma ringkat ka Jason Ranlang usembut bintrang ba ka Jylla bakmi ka tran kampo yeng upa preston tensong lembat ki officer haka khandai tuk Lber arajar punriu ulai banyak kenduk markhmat yolat ka Jylla UCH Vijay ban pentem halo kijinga kan ad ki belajar dang shan ha West Gary Hills ka lalam she ka jingyap arut ki briu ka jingsha thang ki dukan ba ki yeng shong yeng sa jong ki briu Minta patungnya pasya ki Khubor nakari. UMP ke Assam, Pradyut Bodaloi, hagas ni palay, ulang bakaray jong ban design no nagaseng Kongres, bat banlay ban penyaso, siya ka Bharatiya Janata Party, kamde satya karay, kaba ulashim kirki, Pyrthei, kadi ka jingmi, nagajingbam sngohun, kabadal naslam bha hapo ka party. Ka single bench jong ka ying bishar Kolkata High Court hakas ni palay la kentat ika jing panjamin jong Sheikh Shahjahan ubolong unong ilam ka Trinamool Congress ublan pedeng ka jing sha sospon na Sandesh Khali hagablanyo bode uba hakmat haka jing sha ujor mukut duma hado ka jing thombor kinong kershan jong ikinong trei ka enforcement directorate haukla lingkot arajar apusam Ka Bharatiya Janata Party hakas ni palay lapen benahi kertong ki banyak hun ya ki election jiting samai keban long haka khandai tri uyayong shiki atli ki assembly constituency hake Jylla kathan chitei lamingi kata ha Tripura bar haka Jylla Nagaland Ka Jharkhand Anti Corruption Bureau lapen long ke jing khenra persha ya ke jersi bamsap hakas ni palay ha bar harwa jongka Sahibganj district Kablakem, ya block supply officer laong ki bos sarkar. Ka Anti-Corruption Bureau klayo kem markhmat yu Niranjan Kumar ka ba udang pediang ya kepisa kawasan Puajar na unong sam kaurashan. Ka yung bisya Patna High Court hakas ni palay kala ay jamin yu MLA ka Mukama u Anat Singh
hak baya debat ke jing syak penyap Udular Chan Yadav. Yang nga jamin laai du Justice RP Mishra hadim la snap ke jing kentho na bro ki mamla. UMP ke Kongres u Imran Masud hak sing tho ding ula takran ting u noilam jong ke parti u Shashi Tharoor halo ke jing kentho jong u ke nongrim jong ke India hak be debat ke jing ken art keberaya syakmat hawes Isha da ke bakintu bu unkiar na ke jing ro palat yu midrang ba do keri u Narendra Modi. Hak sing rakhe ya ke Rajasthan di u midrang ba ke Jylla u Bhajan Lal Sharma hak sing palai ula kwe lama kum kadak belap pait ba yagi arspa hnyot ligi bus thamai jong ka Rajasthan State Road Transport Corporation na ka Ajmer Road Bus Terminal. Umid rang ba do keri Narendra Modi ula pait ba palat kaprajar ndriospa so puklur kum ke installment ka ba arpuar na ka scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi minta ubenai la penla ya palat kendai point la arklur kinong rep banyo ke jingara pisa hakaba ar point ke sanklur kidi kinong rep kentai. Minta punya phashi ki khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kare Pakistan kerana pedang ke jingma ke bakrau nama ke jinghar ke yokokot na katma jang ke US Israel bat ke Iran. Kumagalong ke Pakistan la syarnya ya ke umpnyang ke bawan nabar bakador ke boarding ke la kiubha nama ke jingha ket at ke belah sapriang Kylleng kiri jang ke Middle East. Ke Sri Lanka kedan pedang praja sanspa bat kendai hajar sanspa ngut kinang pang TB mana usnam laong uhe officer jang ke National Program for Tuberculosis Control and Chest Diseases hagas ngi palai. Kabalo yakti committee hagas ni palai la pendrem jurik jing kena bom dan nongrim bersyak keseng bad ekonoilam jong ke kinhun ka sabiha baloch da pens cam ba ka baloch yak jakti committee ke jupen long ya ke jinga ki bejai jai banya saat na ke benta ka hok long breu man breu ha Balochistan. Katu kat ni tli kiri Arab tli beteng ban pendrem jur yake jing her thma jong ki Iran yake jaka sabriu yake jing te jong kiri pat ba kintup yake jaka pemi pnyang ki jaka pen khot ki kat leng sun ki yeng sa bat la banjur yake hok jong ki breu ban yada hilade kat kum ka article 5 jong ka United Nations Charter. Ka Pakistan kedan tang kendiat ek pnyang hak bak pnyang ro kadap tang na kabenta kat whisky. Kini kalau penmi ika jing sngok yak bajur nak ada ko jing ken at kebadang ya syakmat ha Middle East ang Khubor. Uwi Assistant Sub Inspector Jong Elite Force ula syak siat yap haki brug bamla bantip hakathan Manu Banda Jong ka Gandigar ha Upper Dir District Jong Jylla Khyber Pakhtunkhwa ke Pakistan. Lai tu kelab thai Khubor Jong keri ha kasngi thodiang. Kelab bandan ke jing pen kela ke bakrau ha ka ISI kini kalawan hadian ke jing thut jang kitran wa bania bonsin ke belawan ra ya ke jing do nong ke bakrau ha pedang ki sipai ha Pakistan kini kalawan ra ya kentien ki bakhor belakaran persya ya ka ISI de ufil Marshal u Asim Munir. Katuk ani tili kiseng ke kon na ke benta ke hok long breu man breu lat ho shu mindrang ba do ke Bangladesh u Tarik Raman dah bakin tu ya bu unshim ke sinjam ke scam banyada ya ke hok long breu man breu ba benne pensa ya ke jinat lut jong kinang thok Khubor ha ke negari. Tikite ke long Khubor hakimat kimam takazan mi khubli.